Ka Sora Sport Association kala penkut no ya ka Football League Arja Afsau Arfusan jong ka third bat ka second division ha ka khasan tarik Uluber Arhajar Arfusan ha ka jinga kendu final ha ka third division ka Mausaheu Sport Club kale kendu Persya ya ka seng samla Sorarium ha pedang kini ki atli ki tim ka jila kai ka long biak khai bat kini ki tim kala yo ban thap Mar Arkul bat ha ka bakut jong ka jila kai kala poisha ka 𝗙𝗏𝗃𝗏 bat ka Mausaheu Sport Club kala yo ya ka nam tam da ka bla yo ban thap Saula lai Persya ya ka seng samla Sorarium bat ha ka ni ki jila kai final ka Mausaheu Sport Club kala long kala du ha ka ni ka league bat habangi phai pat cha ka second division ka jila kai ka long hapdeng ka nong thmai Sport Club Persya ya ka Maumi Thiet ila sisya nyemla belen haji yo jong presiden pertamai iban bakswel masyo moj keladon ke jingkela ya ke jilong jong Ramadan keladon ke jingkieu ke jedon ka roi kapat bat kum juru leyo punya penbej bat kasinong hakaba nilai ai jaka syusyu sekatu kan ni ya saudong ni jaka kenang kan long kebabiang ya kinong pikai ya ka sasa kenang wan yo ban kre sibun ki jing dan kam ti kane kadai je trailang ringkat wara ya ka sports kababun kiliang ki benta ndai yawan lang syakmat bayai lang ka kiti kadiang ka kiti kamon ya ka Sora Sport Association kadang la ban trai syusyu khamha Pakinang yo penyasim benta kinong ilakai baper pakin mi ita ki klor kari kiba la penyasim benta haji ilakai apo silong ni benta baper jong kari India ublay sibon sarda ublay unang karpu iti kum uway na kinong yalam snong banya kener lam gakti kamon gakti kadiang na kabenta jongi ka Sora Sports Association ya kani ka por nang next kamba baro play kwa ban yo ino ya kani ka final apadang jong kini atli ki team kawa Maumi Thiet Sports Club bat ka Nongthmai Sports Club ya kani ka por ngi karpat ya isardar president rengkat kini ki wei pat ki sordar na ki wei gisnong bangin ya ai ka jing play ya ki players nang ba ka jing le kai kani yo ban sedang no habangi pai yakini ki atli ki tim ki balai kini banyo ra ya ka nam la du jila kai ka long ka itnat bha namar kini baro atli ki tim ki la kai bha bat ki player ru la pen i la ki jong ki sap ila kai bat ha kani ki jia khun ban kini ya ka nam la du kala poisha ka bakut ka por ila kai bat usim la don manu ban yo pinki ya ka jar bat karai jong referee ka long banya shoot tiebreaker bat ha ka jia shoot tiebreaker ka Nongthmai Sport Club kala tam Saula ar Persya ya ka Maumi Thiet bat kumban syubukan mau kendian bayakan ni ka Football League lasdang ha ka sifu tarik urumpang Arja Arfusan bat ha ka third division kidon khat atli ki teams kiblawan ban sim benta bat ha ka second division kidon khat rutli ki teams ha ka ni ka sngi usardar ke ilaka sai so pen ba Downing Star kenta ila don rengkat bai la long ru kum kongsan ha ka lang usardar ka Shnong Maumi Thiet bat kunjuru usardar ka Shnong Nongthmai Mausmai bat kiwi ki riurang ba kibla shakhat sombha sya ka ni ka final football layo bansam ya kusnam nong job syakini ki teams ki belong ki ladu bat kunjuru ki bawan haka kerdan ka baar rengkat bat ki kusnam kerpang syakitu ki players ki bela kai bha hakani ka tournament
Sports Club Seng Samla Suara. 𝗦𝗽cie𝗵𝗿𝗏 mendapat nginpoi bansam no yaki Bat syuk-syuk nak kalian kini dalam jong Kasara Sport Association. Ba 𝗏𝗏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 𝗏 ba iskit 3 ba SK Dekhar. Ba rengkat ke isi barok kawai kila penbena baya ke First Division Islang no Sien. Bat habakut no jong ke jila kai layo pat yaki kentin 𝗙𝗚𝗡𝗏𝗏 na General Secretary Kasara Sport Association ba SK Dekhar. Nang tayang 𝗙𝗚𝗡𝗏𝗏 kino punya jong ka football committee 𝗙𝗚𝗡𝗏 ki tim 𝗙𝗚𝗡𝗏 ke final nga kang rastulit ki tim berartili ki job 𝗙𝗚𝗡𝗏 ke final 𝗙𝗚𝗡𝗏 kami ki chief guest jongi kam tom ba di kanta apply ke por ke bokodor jongi bonon dan bentang ber kanika football ki jongi berkipra ekstif pembar berkhoj ki sadar ki senang fair sadar nak ilaka nang thamai sadar nak mosoho si sadar nak 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 berkuih-kuih ki keram kelendan lang bernyi hani ke janmiat 𝗙𝗚𝗡𝗏 kam tom me baro mani puai ki pres bat baro kam tom kinang pikai ki bala pensyong chet ikan iga sengi bat kolong ke job dan second part of senang banon nak bentah ke niki tim bat haju kopor sashbor ngi seo ban sedang pat ikan ika first division kaban selong hakini ikan dia teo ke banon